MC wa municipality Caleb Mutethia ni atumite ntumwa kiria atongeria Bamiru kugambia thirikari nene kenda gukinyaniria mirandi iria Miru itwire irigirite kuma kiri thirikari iji. Augite ngwataniro inthongi iria igukujirwa gatigati ga Senator Kathuri Murungi na ngavana Mutuma Ntwithinkia ni bati guciara matunda ja kuoneka. Mutugikare na andikithitie ugambi bwa MC uju. Kagite nega kanga bana wa Miru Mutuma Ntwithinkia na Senator Kathuri Murungi bone ni ngwatano ya kurita ngugi amwe na MC wa municipality Caleb Mutethia na kathite tagaria riu akiuga nilo ria mbere buru Senator na ngabana kuwatana kuma thirikari cha maturireja na akiuga ngwatano eje bati kwithireria ukubya mirandi mingi kuma kiri thirikari nene Senator wetu Kathuri Murungi and then that kind of the spirit no to their governor patigutania ngugi na senator then gintu gitu kwalidia devolution gitethwa gikene impact ya kwera kibati kuthwa kinyo na tutikuwa bitaniria ngugi kenda bara county hali turuga bitaniria ngugi kenda bomba ku seek more resources tiejagi the counties no ethure na ambitions tia kwithurwa erunga magiti kya governor but you tonya win ambition itebati kwithwa kuhinda the interest of the people. Koro MC Mutethia no ugite ni untunga bana na MCs bari na urumwe kira nande akoromba ne abunge na seneta batigire mawira ne jamirandi awiti na mbere jarabekirwa ni Rais William Ruto jago kinyanira mbere akagita ga siasa gakinya kutho kuna machiara jatiri itukuona njira chetu ikithithwa ibakorwa together tugetia njira ira mantu jatu a promise this government chekela jedithika matalo James Mutethia na tukagita mutongero gya manka uja kugane okubete murandi muna akiuga kwa thaiji kira mukari ya kwenda ni witi na mbere. The most important thing mwananchi wa kawaida na muringi kura kiria kwenda resources iwi mukinyire kou etio makania no gaturetere into etio makania thire ngavana kai senator kai MCA kira kio makanio into ibiejire. That's the most important thing kira tukwara ke mwananchi wa kawaida. Ni migambo ere MC Mutethia rititendere akuriungite kuona witi na mbere bwa murandi jwa gwaka kirasi gya kinande kya ECD intere cha kongwa cheke turugire that tuthithia model class nuntu tutikuona the reason why private schools kas chukuru ingi kuthachina very unique classes ikethwa ana betho magontu gukuthongi lakini weza chukurira that to represented to yeshimiwa nyauni ngwanda ndiwikia mwana okwa chukurira mbakite report rande toshia wero rea kwa rieto ni mutuge kare.